baceceka bihisha hafi y'umwanzi rimwe na rimwe mu ntera ya metero nkeya ariko bakamurasa bari kure cyane aharenze ibirometero 2. Igikorwa kimwe cyabo gishobora guhindura icyerekezo cy'intambara cyangwa guha ingabo zabo intsinzi. Bahitamo kwica bake kugira ngo barokore benshi. N'isi y'intambara n'umutekano hari itsinda rito cyane ry'abasirikare bafatwa nk'inkingi y'ibanga, abahanga kurusha abandi mu guhamya intego, kwihisha no kugenda batabonwa. Abo ni abasirikare bafite izina rikomeye, sniper, ijambo buri musirikare wese yumva agatitira. Aba basirikare bafite inshingano zitoroshye zirimo gufata icyemezo gikomeye cy'ubuzima n'urupfu, rimwe na rimwe bonyine, kure cyane y'ahari abandi bagenzi babo. Ubumenyi, ubushishozi n'icyizere cyabo bifite ubushobozi bwo guhindura icyerekezo cy'intambara. Niba ukunda inkuru nk'izi buri gihe, ntibibagirwe gukanda subscribe no kunzogera maze ubumwe mu nshuti za JD Rwanda. Tuguhaye ikaze. Mu mateka y'intambara hari umusirikare ukomoka muri Ukraine witwa Vyacheslav Kovalski. Umusirikare yakoze igikorwa cyasize isi yose itangaye. Yarashe isasu ricagayiko kadasanzwe. Yishe umusirikare w'Uburusiya wari mu ntera ya metero 3800, ni ukuvuga ibirometero hafi 4 byose. Ahita ashyiraho agahigo gashya ku isi. Ibi ariko ntabwo yabikoze mu buryo bumworoheye, ahubwo yari kumwe n'undi musirikare bita Sport amufasha mu gupima no gutegura isasu. Bombi bari bamaze amasaha menshi bihishe mu bukonje bwinshi, bategereje akanya ko kurasa. Bifashishije software yihariye, babaza umuyaga, ubushyuhe, ubukonje ndetse n'umuvuduko w'isi mu ngendo zayo, kuko ibintu byose bishobora kugira ingaruka ku isasu riraswa ku ntera nk'iriya. Igihe yarasaga, isasu ryafashe amasegonda 9 kugira ngo rigere ku ntego. Tekereza nawe amasegonda 9 gusa riri mu nzira rigahita rihitana umusirikare w'Uburusiya wari kure cyane mu birometero hafi 4. Iri shoti rya Vyacheslav ryarenzeho agahigo kari gasanzwe gahari ko mu wa 2017 k'umusirikare wa Canada warashe ku ntera ya metero 3540. Ni ubwa mbere umuntu mu mateka yararashe neza ku ntera irenga ibirometero 3 na metero 800. Ibi byanditse izina rya Vyacheslav Kovalski mu mateka nk'umwe mu barashi ba sniper bafite ubuhanga buhambaye ku isi. Sniper ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu ugira kwihangana kudasanzwe, ubushishozi buhanitse, kwiyobora no kutagira ubwoba. Iyo ari mu rugamba ashobora kumara amasaha 48 yihisha, atavuga, atanyeganyega, ategereza gusa akanya kamwe ko gufata icyemezo cy'ingenzi ngo arimbure umwanzi. Iyo tuvuga ku basirikare ba sniper, dutekereza ku buhanga bwo kwiyoberanya kugira ngo bagere ku ntego yabo. Bakoresha ibikoresho bidasanzwe byihariye nka jili suite, umwenda uboheyeho ibyatsi, ibiti, umukungugu n'ibindi bikoresho, ku buryo basa naho baba babaye igice cyaho bari. Ubutaka, ibyatsi cyangwa amabuye, uyu mwenda urahambaye cyane. Aho baba bihishe ntawatekereza ko hari umuntu. Buri kantu kose gafite agaciro. Uburyo bategura inzira banyuramo, aho bararyama, uburyo bahumeka, byose bikorerwa ubushishozi buhanitse. Kugira ngo sniper atsinda, agomba kwiyunga n'ibidukikije, akaba umwe nabyo ku buryo adashobora gutahurwa n'ijisho ry'umwanzi. Ubuhanga bwa sniper bushingiye ku myitozo ikomeye. Mu mashuri yihariye nka Fort Benning Sniper School muri Amerika, abasirikare bigishwa kwihisha, kurasa neza, gukusanya amakuru no gukomeza gutuza n'icyizere niyo baba bakikijwe n'umwanzi. Ntabwo sniper aba ari umurasanyi gusa, ahubwo ni ijisho n'amatwi y'abayobora urugamba. Ashobora gutanga amakuru y'ingenzi kuri pozisiyo z'umwanzi, akamenya hari imitego cyangwa ibikorwa by'ibanga. Muri make, aba ari satellite y'umuntu atari mu kirere, ahubwo ari hano ku butaka. Ubumenyi bwa sniper mu kurasa burihariye cyane. Ashobora kurasa umwanzi uri kure y'ibirometero 2 akamukura ku rugamba akoresheje isasu rimwe gusa. Kugira ngo ibyo byose bigerweho bisaba kumenya byinshi icyarimwe: umuyaga, ubushyuhe, uburemere bw'isasu, kugera aho umutwe w'umwanzi uri, ndetse n'uko isi ishobora guhindura inzira y'isasu k'urugendo rurerure. Reka dusubire inyuma ho imyaka 23 mu mwaka wa 2002 muri Afghanistan, umusirikare wa Canada witwa Rob Fallon yaciye agahigo ko kurasa kure kurusha abandi bose. Yashegeshe umwanzi wari mu ntera ya metero 2430, ni ukuvuga hafi kilometero 2.5. Ako gahigo kugeza ubu gafatwa nk'akamaro gakomeye mu mateka y'intambara ya none, nubwo hari abandi ba sniper barengeje ako gahigo mu myaka ya za 2003 na 2017.
gusa intwaro zari zimaze gutera imbere. Ariko nubwo abasniper bafatwa nk'intwari, akazi kabo ni umutwaro uremereye cyane. Bazi neza ko buri shoti ryabo rifite ingaruka zikomeye, gushyingura ubuzima bw'umuntu cyangwa kurinda ubuzima bwabo basangiye uruhande ku rugamba. Mu mateka y'intambara, abasniper bagiye bagira uruhare rukomeye mu mirwano. Mu ntambara yiswe iya mbere y'isi, Abadage nibo batangiye gukoresha uburyo bwa sniper ku rugero rwo hejuru, bagatera ubwoba Abongereza n'Abafaransa. Abongereza nabo baje gutangiza amashuri yihariye yo guhugura abasirikare babo ngo babashe guhangana nabo. Mu ntambara kabiri y'isi, Abasoviyeti cyane cyane abagore nka Lyudmila Pavlichenko bagaragaje ubuhanga budasanzwe. Pavlichenko wenyine yishe abasirikare barenga 300 b'Abadage mu ntambara ya Stalingrad. Aba umwe mu basirikare ba sniper bubashwe cyane mu mateka. Intambara ya Vietnam nayo yerekanye akamaro ka sniper. Abasirikare ba Amerika bakoze ibikorwa by'ubutwari bifashisha amasasu make, ariko bahindura icyerekezo cy'imirwano. Babaga bafite ubushobozi bwo kwinjira mu ishyamba bakamara iminsi batagaragara, ariko bagatera igitutu gikomeye abarwanyi ba Vietnam. Uko imyaka yagiye ishira, intwaro za sniper zarushijeho gutera imbere. Uyu munsi intwaro nka M2010 Enhanced Sniper Rifle, Barrett M82 na Cheetah Intervention zikoresha amasasu afite imbaraga nyinshi n'amascope abasha kubona kure cyane, ku buryo n'umwanzi uri mu birometero birenga 2 ashobora kubonwa neza nk'uhagaze imbere yawe. Ubuzima bwa sniper ni ubuzima bwo kuhora yiteguye, bwuzuyemo kwitonda, ubwenge bwinshi no kwihangana. Bagomba kumenya uko bakina n'igihe, gutega amatwi no gusoma ibimenyetso byose byo mu bidukikije. Hari igihe sniper yicara ahantu mu bukonje bukabije cyangwa mu bushyuhe bwinshi atambaye n'umwenda wihariye, ariko adashobora kwinyagambura. Hari igihe afata amafunguro make cyane agasinzira iminota 5 cyangwa 10 gusa, ariko akaguma ari maso igihe kinini, kuko ashobora gukenera gufata icyemezo mu kanya gatoya. Intambara za none nka Iraq na Afghanistan zagaragaje neza akamaro ka sniper. Bagaragara bafasha kurinda ibirindiro, gucunga ibigo by'ingabo no guhagarika abashaka gukora ibitero by'ubwiyahuzi. Umusirikare umwe wihishe afatiye icyemezo agakuraho icyago cyari guhitana abantu benshi. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi sniper afatwa nk'intwaro yihariye. Sniper ntabwo abaho gusa kubera imbunda afite, ahubwo ni intwari ibaho kubera ubwonko bwe, umutima we n'icyizere afite. Umusirikare wa sniper aba afite ubushobozi bwo guhindura icyizere cy'intambara y'isi atavuze ijambo na rimwe. Ni icyubahiro gikomeye, ariko nanone ni umutwaro uremereye cyane, kuko buri shoti rimwe ribaho rimwe gusa. One shot one kill. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri JD Rwanda. Mwakoze cyane, naho ubutaha. Ndabashimiye.